Ya o mamati khlowalangi ama sila ambe fa abele somboi banua siawa awadani. Ya o mamati ke Yesu Kiriso so aya ya ita o nolowalangi si hasamesa ni tema ni nania Maria kegeheha ni amoni o nono alawe ia no manal huku ia berembawa fondrio filaku no te firofa ia mate malako meno irudi kelunga luo no mauso ia ngoi bangai si mate no manahai ia ngoi bazurugo dumadao bagambele lo walani ama silu abu fa abule iyo teraida mangawuli ia dania bawang hukunia sauri abu zino mate. Ya o mamati kegeheha ni amuni ba ufati ya sambua banua ni hakiriso ba faawusa ni hani amuni ba fangefa hore ba femau somboto zimate ba faauri sila aitu ya he ama khema siso bazurugo ya te amuni edeu ia tobali banuau fefuniha ia itere zomasi indrauge hule bazurugo ia simanegi bagulidana ema sirugima be mama andre ba efa ma horema simani fangefa ema sala bazifa sala bahema Boi o hendra aga bawanan draige efa ega bazile sohi meya uga zamateren banuau basoche fa abule abu la khemi irugi sile aitu ya duhu